จะใส่ละครับ好了，咁地，好了，咁地，係，乖乖啦，快啲，自搞好啲嚟，一路1 2 3，真係好咯，快啲，走，1 2 3。자, 맞네. 나의 아치시면. I will match just come kind of a driver. State level player driver say. Yang way international. Ini nanti orang way. Yang ada orang begini je. Hai. Jangan salah lu. Chị Vân Vy. Kisah tu hai se. Uncle Mani versus Acita Songo. Widai versus Haji Wonu. Apa khaslo? Kalau lah merui di puang lah jam sau krem oi, dia mas merui hari saja tu ai pastor Bislam nai, aje wonu penai tu merui sung jam tu mas orang kaya me. Tu hai
pasako tekla ma ha to hai go se semi final में थे द्रविड़ तीसरा दिल्ली में थे द्रविड़ ना सिमा थे द्रविड़ के ओवली तो कम है तीसरा semi final ऐसे ये लोग खाए के नहीं खाए होंगे ये तो लॉटरी खोलो तो कम होंगे तीसरा तो है first semi final अच्छे गाँव में पास्टर बिजनेस Chicago semi-final Monday membaca conference lo si saya Pastor Joseph Judge ko sasuja aci tasong yuko se fall le jual Kita sampai phone jadi untuk walkover bin deh. Talk about being recovered to never work. Uncle Nabi lantakan lo. Oh. Wide, pasar. Nawala mana tu? Final में थे तुरंत. अच्छी काबो. Category 1 को final में थे अंदर. अच्छी काबो versus Pastor Joshua. Final खेलने हाई लोग अपने सा अलियू में गो अलियू कौन है? अलियू में तजाबी कमी नहीं है सर रेडी का प्रोफेसर तो हाई को फाइनल का कंगांगा में से नेशनल लेवल का खेलना बोल ना फाइनल तो आप ना हम काम जो बेक्यू खलो सिमा Uh, 2015 Fort Segangi arm wrestling champion. Hey hey, hey hey. अच्छे जास में तो रकाम की जो कम मस मारे लोगो औदी को चेयरमैन भी नहीं हमने ऐसे एक कोई में मुसाबो में दूसरा तो है अलियम को कम नहीं अलियम को गाज जाऊँ में हिंदा से first match ऐसे Alin versus Martina to has a first match देखा ने है का सीधी state level को judge पीक राय को पानी का पले नहीं इधर Alin has Marty हम पर खासा में सुना है Alin है से दासाई NSCD को defending champion है Alin लियाम को दिमाग है NSCD Hai Smarty as now
All Manipur Wrestling Association go defending champion này. Ara achinak tu khara jai ji. One, two, three tu kama kagara thang khan me jani de. Tangan me thana yenni manoren sangni hobo sabe me. Next match kana ready bana. Kyuzan versus Asan. Nai ready ko khalo. Tumi kanin music terus kenyang kok. Kangara ai punya squeeze ko khalo. Kopi bebe. तो आज Kyuzan versus Asan pakalo. Next kasa just bisa akai to pun bilo akai se phone tinda koi. Next Asina versus Patron khalo. Next kasa Adon versus Damuilio. Ready ka bang khalo? Arm wrestling rule explain to one ka. I would like to welcome our brother. Tan mamay. Kabak pito mending lo sekam tan khalo. Kindi William. Ready ka bang khalo? An kare mamay. I dana yoga ngong tay make minute menyusum kam kare makre. 1, 2, 3. Lawrence versus Kindi William. Next ga Achim versus So may Tamay versus Nancy. Tamay nam di thake Tamay nang amde. Heavyweight. Diwang versus Achi Bilinda.
aliu committee bindi dolu mi thena fair play thena kam moe to hoy se Aryang versus Benam thema me versus Belinda next aside Candy next ka Mulumbai versus Candy ready ka pang khalo tazan ha ka pi wang tang ma bang sa pi wang halan chui competition jam me na open kha me I say Liu Tungmei versus Liu Gangmei next ka Sunwoo Liu versus Sita Women Society versus Youth Society to हम खेलने बमे next ka sa Lungji Liu versus Joyce ready ka pang khalo hello kapte semi final hot run kapte ne Lungjin Liu versus Joyce last ka sa Poryang versus Chubam Poryang versus semi final first round thera ma se masong apa kaslo point kam hamara na Alin versus Aka first semi final round dene Alin akhaung gora dalu bisa le stadium sungam thena kam ne alium go thaikum saga to kum sanya jo kurum nyu go alin ngam de ta panya wasina second woman sina achimulum bui match ka kana thne hola hola na thona match ka kana cha ka lo versus Tarago Colombo versus Pasaibo Isaac versus Isaac Terenamai. Krelago versus Tarago. Krelago versus Tarago. Focus lo.
Pasago, Isaac versus Isaac Karena Mai. Pangamo versus Pasago. Nining versus Dilin. Nining versus Dilin. Healer versus Aripao. Ramri C versus Blessing. Ramri C versus Blessing. Ramri C versus Blessing. Lingjam Singh versus Anthony. Next up. Wilungo versus Allen. Sisai Chawambo versus Sembo. Salung Kamai versus Arango. Lingjam Singh versus Anthony. Lingjam Singh versus Anthony Pakaslo. Lingjam Singh versus Anthony. Anthony di kalama. Wilungo versus Ellen. Wilungo. This is Anthony. Anthony versus Ellen. Sam versus Songo. Sam. Songo có rất kebab biểu từ lỗ mọi người. Tan đi này kebab biểu từ lỗ mọi người Songo. Swampi versus Kerala committee salah so kesem itu betul tak kau eh kebahagiaan siapa lah sampai tulah mak sampai Kanglan slow final pendek Cawang kanya tu hari sini Cawang versus Swampi bo ini ke perempuan nak kau kalau Takum 2015 go sekarang ini go champion je hai kanya orang masuk tu sudah jadi macam ni tu BQ kaja punya kalau Ali 2015 go sekarang ini go yang merongga tang champion hai dah Kebab pilih lah kan pilih apa